July ni som pariat sang ni som ni panga zir top ni ani a bazar thlir tu te chibai ule nimin khan Israel si pai te chon Gaza City a bom thlakin Holy Family Church an bom fuwa mi pahni an thi he Holy Family Church enkol tu Latin Patriarchate of Jerusalem chon nimin khan thu chu an siama Israel si pai ten Holy Family Church compound an bom awangin mi pahni an thi ti thu hi ril runa tak chungin kan puang ani nun na chan ta te tharau tan kan tong traya he in do na rap thak taka top the nan po kan tong traya ni civil mi poi sai lo te bituman ni thin hi engti kong ma sai rem chi ni lo an ti ani Holy Family Church hi Gaza Catholic biak in chuna ni a nimina Israel si paitenan boma wang hian he ko ran pui thiam Father Gabriel Romanelli point hliam atuar ani Pop Leo point Gaza khupuya Catholic biak in bomani chungchang hi hriain he thil thlenga nun na chan anom le hliam tur anom awanga poya ti thu le alungai thu Vatican chuan thu chu siamin an tar langa pop chuan Gaza hian in ka hai om thuai se du thu an sai bok tun trum hi Israel in Gaza biakin an bom fu voi khatna ni lawa Hamas win kum sang ni som ni pathum October ni sari Israel ram an va beina Israel in a chan let nu Gaza hian biakin an bei thu hi sayom fowa biakin Beijing a hian kum zabi palina laya sakto Church of Saint Porphyrius po atela hebiakin beani tumhian Palestinian mi som pariatan thiani nimina Israel in Catholic biakin an bomfu na hian Holy Family Church complex a chanual ni ina en call to Latin Patriarchate of Jerusalem chuan soya anthu chu achon Gaza boina wanga tlan chiami zaruk vel an khosamek ti anta langa hengzinga tamzo khinau pang ni in mi somnga pali phei chu bi ka en call na mamo an nia in do hun lai mun him tlan khom na ta na man turangai biak in po him to lova nun hlut na le sa khom hun hlut na in kan thin lunga lo to lo ti achiang hle ni antibok he thil thleng chungchang hi Italy ram Prime Minister Giorgia Meloni po in na taka soi selin Israel in Gaza an runa Holy Family Church an bom le thatam tak chung poi soi lo civil mi te beyan ni hi pomzam the ni lova hetianga si paite chet na hi soi mam chi ni lo ati ve bok Syria rama Israel in an sipai mun puilu na gate bom saka Syria sipai te Judus namte omna Soida province cho san turan hriat tir thu kan sei to a nimin thleng khan Syria ram chimlam Soida province a boina chuak wang hian mi zanga som parukan thi ni in Syrian Observatory for Human Rights chuan an soi SOHR chuan thizinga somsari pakwate hi Druze fighter te an nia Soida civil mi za somnga palian om bok ni in an soya Mithizing a hian Syria sarkar sipai ten an manan tha somriat pathum an tel antibok Druze nam sipai te le sarkar sipai te in beina sarkar sipai zani somli pathum le Bedouin fighter som pariat an tela hengzing a hian Bedouin nammi pathum Druze fighter ten an manan ti hlum ta kan tela Israel bom thak awangin sarkar mi som panga an thi ni in an soibok ani hetila hian nimin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Syria ram chimlama hian tharum mangin in ka hayan sual chuak nia soin Israel chuan Syria sipai te chu Druze namte ti boi tura chimlam panan phal lo ti asainon Israel sarkar in press release an ti chuan Netanyahu chuan Syria ram kan hmalak na kan du to ka kan ti le turpo kan chiang Syria ram chungchang a hian ngai dan fum fe tak kan neya Damascus kho pui chimlam bial Golan Heights atanga Druze mountain area sipai da phalani lawa chu dan pakhat na ni panina chuan kan unawa kan nei Druze unaw tele Druze mountain hum himani ati nimin lama pon tongin Syria sipai te hian an ram chim lama om Druze nam sipai te bein man la a hi Israel hian du lawin Syria sipai te mun pui hung na chu an bom saka nimin khan Syria sipai te hi soida tangin an tolkir ngalani nimin khan Ukraine Prime Minister Nilai Denis Mihal chuan banna theluta Ukraine ram economy minister nithin Julius Viridenko chu prime minister tan ruatani Smihal hi kumsang ni somni March nilia tanga Ukraine ram prime minister na thoktan ni in kumnga e tam he na hi tho nuwa nimin khana banga ai o turian US le Ukraine ten mineral deal chungchang an soi hola ya US palai te lo betu ber economy minister Yulia hiama thak tu turin an ruat ngalani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a sarkar ti chakna tun haya cabinet a sik soya
heta hian smihal chu banin Yulia hi prime minister thara arwata Ukraine ram chanchina prime minister nireiber smihal hi Zelensky cabinet minister la ni chun zom zelin defense minister ani zui don ani prime minister thar Sviridenko hi economy minister ani lai po khan ramdang shroi tu te betu berani na reito a Zelensky cabinet member te zinga rinom le na thok na sa ni wangin za po kai hle a kumsom thum pakwa upa nula ni in nimin khan an ram parliament jon Ukraine ram prime minister som pakwa na ni turin an nem nget ani Pakistan ram Punjab province a chon darkar somni pali liamta chung khan ro sur na sa wangin mi somruk pathum manthia heng mi te hi in chimina delte tuya ta hlum la electric current in man te ania hliam zani somkua ya tam anom bok nimin khan rawal pindi khopuya chon chol puangin mi puite chu in chunga in khung turin hriat tiran nia indas luile peng bula khosa te chu hun him lampan tura hriat tiran ni boka Punjab province a hian darkar som pariat chungjat ruwa sura wangin tuilian le chiatna dang thlenga tam hle a kumin jun thatira fura intrana tangin Pakistan rama hian mi za somriat in ruwa surna sa wangin nun nan chan to a heng zinga tamjok hi naupang an ni Punjab province a hian kong pui poimo tak tak kaltlang theilo aum nuala thlona thlok chuak tureng mozat kan selania nimin khan Punjab province chief minister Miriam Nawaz chuan district shrang emergency puangin mi puite tran puina na tho ngalani a chanchuak tu te hian long te mangin sipai helicopter te po man an nia tunkar to pa po hian ro bohok su le tura soilo kan ya wangin sarkar le mi puite chu anral khel he ani Pakistan hiram maktak ni in anram khothlang lama chon ni sa wangin kholum turu tak le khokheng wangin har satna na satak antok thina chuti la chon chim thlang lama ro tui tamlutuk wangin tuilian le chiat na sang an tuar kum tin boka Pakistan ram chunga hian vur khon lian glacier sing khat sang thung zet awma wangin nisa in heng vur te em tuina sa wanga tuilian wangin chiat na satak athleng bok thina ni South Korea rama po nimin khan fur ro sur wanga tuilian in chiat na thena mi pathumin nun nan chana mi sang khat chuang chu mun him lama suan an ni South Korea rama hian fur ro bohok hi July tha atla thina kumina hian an ram chim lam chungchiang province a chuan kumdang ayana sain ro sura an soidan chuan ro tui tla za tan chin che tran tira tangadar kar khata ro tui tla atamber tum chu nimin khan thlengin hei wang hian mi pathumin South Chongchiang province a nun nan chan ni in South Korea ram Ministry of Interior and Safety chuan an puanga tlailam dali thleng khan voina ro surna salu tuka wangin mi pathumin nun nan chana mi sang chuang hun him lama suan chuan ni anti Police te chon papakhat chu tuilian in akara lak chunga thi in mu ani ti an puanga putar pakhat po in tuina chima wangin a in hnuai tuilian a tahlum anti bok South Korea ram weather agency official te chon nimin khan darkar khata millimeter za som pali point pakwa inches li le chan vezet ru tuya tlani in an soya hetiang hi kumzadana chawa thleng thin ti soin sangkha zakwa palia ru tui tlan chin chia tana tangin darkar khatchunga ro tuitlak tamber tumani ti an soibok kumsang ni le somni pani khan South Korea ram chanchina ro tuitlak nember riko ta tla a khami kum khan mi som pakhat an thiani nimin khan Senegal rama friends sipaila omte chuan chuak felta a heti hian West le Central Africa rama friends sipai kema tamia lawani kumsom ruk panga chungzat Senegal ram zalen hnuwa po friends yan Senegal ram chunga sipai mun pani an nei renga nimin khan friends sipai te anin lak chua pol hian hun mangin kemgel le Dakar thlona tum huna sipai airfield te chu friends official te chon Senegal official te hena an hlana ni friends sipai te hi kumin mars thla tang khan anin thiar chuak tana nimin khan anin thiar chuak zota ni Senegal hi Africa khomol puya friends ram colony masaberan ni a kumsang khazakwa somru khan friends ram opna tanga zalenin friends ram nen lungrol taka thok dun zelin Africa khomol pui ramzinga friends ram nena in naiber an ni zelani nimin khan Taiwan ram kho pui tai pe a chon China ina be thu ta har satna thleng lo ma chon dan an thiam theinan civil defense drill an neya China chuan an soi sel le na sa hle Taiwan hian tuna hian an ram sipai ten kumtinan man thin han kuang military exercise an nei meka hemi rual hian civil mi tele emergency service te chu sipai chakna manga bean to thut po in ven na le malak dan turan thiam theinan drill an lo nei ve ni
kan hriat angin China chuan Taiwan hian rambung khatani ti in an ramani zialan tirnan le an thu hnuai an da theinan atulani chuan sipai hmanga bei pon hre don lo thu an sei fo to a chutiang chuni ma se tun hmain civil defense exercise hi an la nei ngai lova nimina civil defense drill an nei ta hian China nen boinan nei don hnaiam ni ti zo na siamani nimin khan Taipei metropolitan area chuan siren ti ri kani a hemi hnu hian mi puite chuan omna hmuna tanga hnai ber ina an tlan luta kongpuya lir thei tlan lai po an chol veka sumdon na hmun te po man mo taka kharan ni a lir thei khal tu te pon lir thei khal lai da in an hnai ber ina an tlan luta liam tuaren koldan te po an in zir tirani soitongin Taiwan sipai te hian han kong defense drill nei kumtin ma se kumin hi civil defense drill an nei voi khatna ni a Taiwan ram president William Lai chuan indo tura kan in buat saina hian indo min pumpel tir kan beiseya remna le muanna nei turin chakna kan nei zialan tire ro angai ani ati China chon hetianga Taiwan in indo thlen huna malak dan turin zirtirnan kalpui chu midang tele an mani in bum namai ni ti in an soisela China hian Taiwan president Lai hi China laka Taiwan lak thantum tu ani ti in an hole ani heti la hian Taiwan hian US ne na tangin HIMARS mobile missile launcher an nei tharba ka ralthom chi sang sang an siam chu da chu an sipai ten man chin tir mek ani bazari lo thlira wangin kan lo me